Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Myntri jong Sorkar Pdeng kababat ya katanat platengka. Kanir malas kalawan hanong bak shalong bat kandon hakani ka Jylla hadu saus ngi kenti. Kata nadu ka sipoterik unaitung hadu ka khatlai terik unaitung arjar apsan. Kanir malas kan pli bat kan bu maunorim ya ki babun ba ki projek ha Jylla ki bakot hadu khatsan spa klor tengka. Hagas ngi baka wanpoi shalong kata manta kasengi ke sipoterik unaitung kalapli kapulu shopping complex ya kabala penlot hadu shispa klor tengka leng baka smart city mission. Kalapli ya kani harangkat ke jingdon lang Myntri rang ba ka Jylla konrad ke sangma. Hadin kani ke program Myntri kalapaniat ya ke jingyalang jong North East round table banya keren halor ki skim ba pher ki ba Myntri rang ba du kari Narendra Modi kwa ban kentiu ya ka than setai lamingi. Lasai ke sengi kata ka khatwai terik unaitung kandon halariti ban pli ki babon ki projek kum ka jing penthmai ya ka umiam ya ka blamang ban penlut khandai khandai klor tengka KMICE and Cultural Infrastructure Hub mau khanu ha ka jinglut ke ba khandai khandai klor tengka ka mau khanu football stadium ka bandai ke stadium ka bahe ha India ka mandrung hadu saupo jarngut ki brio ya ka blamang ban penlut nyau spa life ar klor tengka. Nangta kan pli ya ka working women's hostel Shalong Jawai Bernihat Batura ha ka jinglut ke basispa laipo ar klor tengka nyop santali ki digital library ha ki thain nong kandong bad ha ka jinglut ke basispa an ar klor tengka bad kan pli ro ya ka Meghalaya film tourism policy ajar absan ki wai pat ki kam ki bakan le hakini ki saus ngi kin kan thup ya jing pelaj ya ki sok turun na Meghalaya ban pha sya ka lulu group sya Dubai bad ha ka khat artarik pat kan le sya Sohra ban ya Kynduh ya ki SSG FPO bad ki Lakhpati ki benakan ni ka Jylla bad ha ka ni ka khat artarik ka singisal jan an sanran lang ka da Myntri jong Sorkar Jylla ka kong amprin lengdo. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.